e te whatalo whatu I pānga o malawa le nei pore kalame ua mau le nei wanoa tātou te so tai ai I lunga o le nei ala ata e ala I le so ino le nei pore kalame ua whai ngoina le le sona o le wha moe moe e u folo whatu ia te oi le soafu manu malo e suke wiso patalia ina mai oi tātou te mafuta mwanga ia le fionga le tua ia a whaasoa ia le fionga le tua e ala I le sona whetu whai o le nei pore kalame mai e te lia marwhia so se tasi o lo mafuta mai so se nofuanga I so se maotam so se lawa ta lia marwhia o e sofa man malo e so ke wiso whape atu ta lofa lava o lo matou mafuta ai mau au na le tua I le nei foi whaasoa lona se furu ma le tolu le nei o le tatou whaasoa le sona le wha moe mai te tonu le ngango e whamanuianga le awa I mai o le au whainga luenga le tua e whaalau tele ma whaapapura le whionga le tua mai le teimi le neiro mātou mafutai ma le auna le tua le sunga te itai o tātou ngā ruenga o se whaamanuianga ia le sumai ma talamai ao ma tātou mafuta ma le auna le tua sunga ia Pastor Willie Salofa ia o le a mātou whaasoa I le nei tū la talofa le sunga Pastor talofa lava whaftai tele lava sunga Pastor Vine ia o le whawhengainga mai le kalesia ia ua ia o ia leo le a mātou wāwanoa ma le auna le tua ia e whaasoa le fionga le tua I le nei I tū la ia o te tono se teimi o whamanianga ni teimi ai tātou te le iso poloa I le tātou whaasoa te wala watu ma le whaaloalo e sunga Pastor Vine pe mwhai o ne sauno mai I le tātou te talo tātou talo whaftai le tua I le avano whaina maua mātou te whaasoa I tātou ailu whirangalo e ala I le kalesia I kaltia nia onga mani mele leile tua te o ina I o mātou tangata le ngata ia I mātou ai manino foi whaafonga o tangata lo maua le avanoe mai moma wawa ai mai ai le tua tauna I o mātou whanongo lango I lau whi ma mātou te tono te whaasoina mai manatu lele ina I o mātou tofu langona ma tofu manatu ai mau ai le vi inga o lau whi ia vene le sona le tua o se le sona to manatu mai ante mātou wha moe moe o le mautinoa e ilo mātou taunu unga I tala atu o me o mao leo laka mātou wha moe moe lea taunu unga le tua o le aso ma le teime te whaali mai ai e tāpena ina iu tangata whamanuia le sona whamanuia le mātou whaasoa whamanuia le whaafonga o tangata o maua le avanoa ono lo suafa Yesu o mātou ole ma wala au o tuaine. Amen. Ore le sona suma tolu le nei pe ona o ta o le amatanga o tātou whawhilo inga. Ai e ile mea ese leo te whiwhaso atu o le tele lava o tātou le sona o mawai atu e whai ula ve le sona suma tolu. Pei tai o le tātou le sona suma tolu nei e le o le whai unga le nei o le tātou whaso e kuata nei mai ta foi e wha e lima ia vai yaso o ke topa po o vai yaso weekend o ke topa mafuanga lea o le tātou le sona munumuri o le sona sfuma le wha ai le o le sona sfuma tolu le o tātou taunu mai nei I taimi wha ai o le tusi leo lo tātou talanoino le tusi o Kalatia mai o nisi o mata upo e pei o na o folofa mai ei le o na le tua le apostolo Paulo mai lava le amatanga se o mai nei mata upo e sfulu ma le tolu o tātou lava sia I tūlanga o le tātou whaasoa. E iei ni vaenga tā ua e fia tala noina I le mata upo ne sfuma le tolu. Le ua o man tātou whaasoa I le autu e whaingoina o le e kalesia ma le tala lelei, ia po le tala lelei fo, ma le kalesia. O nisi nei o autu o taitonu, ia o lo lawa lunga lava I le whaasoa le au na le atua le apostolo Paulo. Pe lawa no tā ua I nisi o tātou le sona, e le o tātou tala noa ina fo ila lea ia ni whaalaua I tele tusi o lo tala noa lava I mata upu o lo au maia mamumoni mai I lea mata upu po o le chapter o le tusi o Galatia ma lea chapter o lo iai ia meta o themes o lo o hafifi mai ai tonu mai le theme na lea te tonu ia tātou whaasoa fo I le neitula o le autu e whatatau I le tala le lei ma le kalesia ia lau sunga Pastor Salofa me se foi sunga Pastor Vine o le tato o tu o le kalesia ma le tala le lei
tātou tusi le o mai nei ta upe ono tu so kale tia le ase lua fa so fo ila le e fa te tau na ona fia fa mata osi la vol vaenga le po le ase vaenga e fia tala no ine le vaenga tātou le so Aftai e so se awa o ngala val tu spa ia tai pe fe on tātou amata mai le sona ne e tuli mata ila vai le apostolo a ofia le finau ngai le tala le lei ma tel tonunga ma tangata o lo tāpua iai. E tuli mata i lava le vaai le apostolo le tau unga e tau nuu iai. Ma lea lai fōringa mai a o anga i atu ina wha la witi ma tau anunga le fe au tusi o kalatia. O lea ua palasia tu loe le nofoanga lea sa tuli mata i le vaai le apostolo. O a lava mata upu e fei e fōringa mai e fei ngata so wai nis taimi. Ai sa te patau la ia lana vaai le nofoanga le la wha o ngai le tua Taipei ole agent o ina le la palasi iai mo ina e maua mai le atoanga ai mesi au le tala le lei le watu ina o le kalesia o le nofoanga le e manatu le apostolo ma fa na nunga fo i leo o le tua o i le nofoanga le o le kalesia o na tangata filfilia ma le au kerisiano o ina e te tauna pa u tonu iai fo ringa o pito i sili fo ringa o pito i mai tangofie fo ringa wa fi ma tau fa i le lei le apostolo ile tala le lei o fa ota amen o wingo le unga ato le tato fa so ni la anga ia tua i lona tau fa i unga ele ya se si no fonga o taket o le ekalesia lava ma te tonu le ainga o le tua so nga basta bine be so fa popo le tulanga le e si vai na ta wele ma tau le wele na mata me tatu le so na mo tatu tala no i ekalesia e pe na tele wele tal no mai paulo na tura ile na tura fa tata ma na tura le tua e tele te beta no mai la paulo e fa tau tangata e tau dia ho tangata I tono lo era la fai wala ia tano la paulo mamna tu lo paulo ia ola tangata ia velan fa mo ile kalesia na ilo seisia me la amen tangata fa mo no lo winga renga te se fa inga lau tele e lau tele la vai ele I to telenga ia a e te fa tasi fa no fa la ititi mai le vainga I le tangata to tasi pe ona sa no la suba pato no ninga tawa uma la vala nei manatu ma finangalo fo I le tulanga fe au le tato le sona nei foi vai as la tati tato vai tau fa tasi le maule pe tau la ia a tato tala noanga fo le nei vai as foi puna es fulu kartie ono ia ona se fa so mai le vainga na si ta foi tau fa tasi foi fulu ia le nei ia tātou wanga le lei ia whatatau I mea te tupu I le aso ma le aso I tangata o malawa ai whaasiri le aingo le whatuatua ia o te lope o le o tau whai I o lua saunuanga ia na sauno mai ai I le tūlanga fo I lea o le mea o loo a ngai atu iei ia whiau malawa nei ma le whaamua mua le apostolo pou ia pele asa isi mea o le whaasilinga lava o tangata o le atua wa o tangata ia lewa awa ai mea le lalo langi ma awa o ai le finangalo le atua ia se tatu whalau tele lalo finangalo o le atua ia le tatu le sona e ise vaenga o le matua au tau loto po le mau au tūle te rua fia whalau tele pe te rua finangalo e tau te pa ia stei mulmul te loe tau mua kuia le vai ia sau no me ia ho whai a kua le tangata ia e o le tu manatu paulo e watu le mele o le avese le langona nat whapito e mei le langona hui le tangata ia whaasili ma awe le priority o tangata I le mea tauna whamomua na ngā pio fau tatu tanoi na tatu awa I le sono le kalesia katia o le kalesia tangata whiwhatoanga e ola I tono le susio manga le o masani voi la na to e fa nga mele ia fa pele me iti voi la e tu le o lo la to mona e to e fu me ni si me le te me la le pe le ngona fa pitola le tanga te manga fa nga mele le ia a o le se mona tu le sta ta le tu atu ia male kalesi
le ana taun fai paulo e mai le nganga le ia lo fai tangata i tu sama le me tu pule aso ai se o mia no so o vai na pe fa ta tu te anga i tu sile o le ini sila ngona paulo fa ta mo verna me pena ia le fai to tasi e manatua o sile le alo faftai e pesia I ole si uputa ona a fu mai tu mai fa talata mai le teimine ne o isi to atu nga pito sili al teimine nei o me ali matutupu mai I le aso male aso circumstances isi teimile sa uni e pe al upola sa mo e mo moya mamanu le fati e sa mala e tia al mela na le fe mai e le tua I tato ia le au kerisiano ia nga le lei I tangata umalawa e fuafua I me tupu mai le aso ma le aso lona winga e fuafua po le alava le me tupu ae po le maliuma le oti po se whaafitau ni matu ia I le nei teimi le masino mea ua tupu ai ia nofo sa uni le tala le lei lea e maua mai tutonu o le ekalesia e tali mei e tupu mai aso paiso ia fasili ana ile ainga o fatutua man tu ho ile fe mai ia petio ole o famsinonga le tua pe au ina e amata lava ile ainga fo ole tua amata le fale ole tua o ina le e patino ia ile va aile ne ia fasili ia ina ona ina le fa mo le tua e mapuna mai ai ma fa so tua le sosia ma le mata ngo fio le tala le nei ole of to no amen o winga ole o asa faiso pare fe vai fai fa tau le ia so faiso o le o langa la ma so ifuanga tangata lotu o lo no winga ele o se o langa foi la le na ona se tu lo lava e tu sau no ai o le o langa e fu ia so faiso ia e tu sama le vala o le tu ma me eu fai mai le tu spai le la ta so si va ai le nei I vaenga la I te lo e te le ai si vaenga e ono tango fie le tulanga le fa popula le apostolo Paulo pe tai le ni vaenga ta ua ia la tatu ta no ia pe la fa mo si tatu fa tatu mo fa mo le la o le ase ne ala se vaenga ni vaenga ta no ia le apostolo Paulo le o la la ia fa so la le ia si tatu fa tau ia le au soi fa mo sta ngata se ta sia masala o to ila le nganga I o to fa foi mai e fa pena ma le loto le malu ma ia fa e tete oe ina le fa so ina foi oi ia o le la e pe folinga me se fautuanga o le la le mele o tatu va vai I pe folinga me se issue le ele patino ta mai po le mele ma o le sala le ai o le ase va ai anga I le tulanga le famtala ina e Paulo le daily life style le mare tio ma tangata wese e pe o le mele te va ai tu I le e foi nei le mele totala tu Paulo ai se tangata e o fa fose ona tupo se fa fita uri lo no la ona va ai le leila I o tangata ia o tangata la sa va vali la langa ko mai le tangata e fie I loa pe a lofa monia wo ia te oi le tango le feisau mese wa te fei o losa mese na I lo to inga tangata fa pe na fo le fale le po le ainga le o le tua o ina matua ilo ina po le ale to inga reaction o le ale to inga tali o le ale to inga foldinga pe a te I wai le malosi uma tangata mana tua le tato su ina e luana tura o tangata e o atua la so e fio mai Yesu la e lua lava na tura ia o la le teimi ua po ia fa fo se istangata wa le fa mai le ngana e le ni le fa ngai le apostolo e le o se mea na fu o se mea te ia o sasi fa fo se o le ala le reaction tangata wa ina ton wa fa to ai lo le ma losi o le tala le leile le teu to tonu le kanesi le fa fai le kanesi o le upuna fa mai pe a mo lo no winga o mo o se tangata la sa fa se me le ma fo wina ai le mo ai le va ai le tangata fo le ke o siano fo le ma losi ia
o te loa ele to te whailo tūlanga ia o te loa le ali mai le kalesia e sa nei tūlanga vai ia a tūlanga vai o lo i lo se me se fo ila le tangata ia ona e se ale o lo o le awala e te tala noa e tangata te lo isi me ia le e whaatau o tato le sono le sau doanga ini o le si whai te tanga la e me on me ka o me au e whai keke angi whao so nei o pe alu tangata le no winga e o fautuanga paulo e le ngaka moranga le o se ai mo o fo e alu e mo tino o e lava kia mam whaionga e mata ai ka kele yo ko va ka la sunga video la se tio le wale de tau te tai tu va ngale le se au wala e tau no so ni da tau I tangata o yesi sasi po se tono le kalesia o se vai pe o lisi le me matua ali mai ava le winga moni la vo tangata lotu pe sa no fo le sunga ile ona le tu e le yaka komia ia ai sasi ba o ka le finga la o tangata e pe o le mena le tawa vai o le ase la se au wala ini au wala fo ina fatulanga e le tuspa ia vai e me se fo ia su de tulanga ale le wala tau tu fo ia I fa fita di fa pena ma awane ia me o se wale fa mai awata tu te tu o pe tangata e te tau ona o toi au mai lan tangata o ani au wala me fen so sani le mai le wala ia fa le tu au moa se o lo kiu ker nga wa ule o lo mon sa o tangata no mai ni ke kana ngoa o e kusai danga le fa le tono e ke le fa soa se le me wala ngalo o ke le nga ko ka ke sia e pi fo li nga mai le ile tala no tangata fa pe ia ka o nga o ma ai o mai ia o lo lo ke le o sa tangata le ke sia no usawa o le ise pui nga tangata ke sia no le ile so fo nga tangata le ku so le a ki le nga vai tangata le ai ole wala ia fa le tu mai le tu taua o ma tangata tala no fa so fa le lo ta amaya ia mo mai le a mela ka ku spai ale ia na la sia le o si vai ngol o savali a lo ko msi na te moli mawina nga lo nga le o fa ale ia on fa so ale process e pe ia a uma nga lo nga ia fa o le ai ia ko lo ile va ko Valo, faftai. I se fa bo la kale pas. O ile au mai ile si ata ma nei ya le kalesia le tatu te tun mata ia o le kalesia mata la le si model tai pe o le fale mai Amen. a tatu waila ia le fale mai o le fale mai le ave foi tangata malo o tangata mama le fe mai Yesu o tele na o sawa mo tangata mai o tele isawa ele o ngal fo mai I tangata malo a tatu wa vai le uistemi e a watu ele tangata mai e wana na maliu a lai maliu ia fal mai le sin fiele tua ele mfai na fa pe mai lo tangata se ainga o maliu fal mai e tapuni lo la fal mai ele mo fai langa o lala to e mafo fo mai o le mea la le tupu ai tai pe nga se lor kanesa pe o kensa a mata mai ai le so na fofo a ono le matautia a le tal wale matautia e o ia tanga teleta mo fai sini e ona tanga e to e ba ai isi va ai isi approaches o le mea fo na ta o te mine ne ile kalesia ile fa pe o le approach ale ma se la tau sanga tanwa le turia se lo tanga ta ia fa sal ne e vai po feel approach nga ile tangata ma le tangata Amen. Wa pe o disi le me le la vai le kalesia be se ro sunga fa fa nga wa o ro le I de tu langa fo le tau ma fai I de ia si ia tau si la vo lunga ta pula le kalesia ma te tanto fo le si le vai nga le lai ona ye le fai unga le fo le ia o ne yola le masala I tono le kalesia ia no manatu lo le a fa pe o ise si o se e tawon fa sala e tawon a vese e te la te I think o le tele o istanga te sinion na matu ia fo la le se me o fa
o isi tangata na sinuna o mir so ia ai fa sanga tu tato e va sanga tato tipi moto ala le life blood bai ai va tu se mai tu ngai fa ma ele ma fa yo ngai fa ale yo mo ko ma yo ele se me nga ya wa pa wale un tangata na le e pe la un sa no su nga a fa ya e te tauna to sui le va ai so i lo tu langa a wa pe fo linga mai la o le kale sia o lo ye tala le e te tauna su ru fa ia nga ma le tu langa na tau fa ta ole ma te su ma lu pas ma nei tu sole o le wala na Yesu o ina le fu fa te ta Yesu po le ale me tu le mai o le wala le Yesu o mon fa ta ti a se lo uso e te alu mo e na o a mau mai le loto lo uso e ai sa me la sa o to ta fu o la o mau lo loto lo uso na o dua se vanga na wa e la tu ai e le tari e fa mai le sa a vesto ta si posto no o le kalesia na ya a watu ia le ya ave ile kalesia ai e tele a wala le ri fai a uma no la le fa mai le upule fa nga Yesu tu ulo e pe o se fa pa ai ta tu no la ya mau tino le kalesia o le yo na le upfa pa o le nga renga le tana le o me e tanga fa pa e le lo le turinga e ko e process to ya un process ya mo tanga after de lo fa fonga mai tatu pa anga ile tu la le sa no to ya una le tua ile a wala to no ale te tau ona fo i fa fi tau de kalesia o lo a e lo se me lo ia o le tala no tatu se manga le kalesia ai o te lo le si fa no nga tele o le tele o kalesia e pe ele se kalesia e tau la malama le stangata ia mo le stangata le mela na se tangata ia ona le sia mori e fai ngata tele la nei faso pe a fai ele o di uolo to tato ai ole winga le maleanga le te lo le fa mal si fo el apostolo Paulo ia no fo fa fani tangata ma tau ma fai tau na mua tau solo mua tato ito no le kalesia ona pui tangata mo le kalesia e o se ia pa yesi sa e wia wala po tatu no in fa sta le va ngo tatu faso le la tatu va ai le va ngo le la na mai lo sunga pasta bine le tu langa le ngata la tatu wala fa ile tangata ua mo ye le sasi po ua mai vai a tatu fo ila o le tiu tatu e tona e wala fa mai e fa te o le se fi au lo afi fi mai o pula fa te ya tatu la vai o nga lu nga venga o le winga o fom talanga le mene ta wailu ia tala wile Yesu le whainga alu le singa kama ia mai le si whai le singa kama i ke alu e ki fsoswangi nga kama au muki ngoa nga ke malolo ina mai malos le winga la fom talanga ia uangi e alu nga kauanga e alu o le tangata ala e ke le o saungi e whaile nga luenga tangata le wangi ke wa lo ko lai vai tangata be to no ale vai e lo ko lo vai fakas au ngalo la ngalo nga sa lu la ve e ta u me le ye moutino la ngalo nga le la fai moutino wa malus wa to ia lu la ngona u ta pena mo le tangata le te lu la ngote lu u istangata e mana tu e lu vai e lu me tangata vai e le lo atua mena e ta wol bele la moutino fai moutino se nga fa malo tu sa ole mele la patai mo ata tu ai le mau o tu le kalti ono fe mo ina wata tau tala le apostolo i tangata i le fatu tu la numero tele o to wolo le fatu tu ai no wa vatu la taima la ave lo numero tas ia fa te fo i no no winga e o le mele e va via no so e le mele ole pe ia le mele então foi e toi Paulo i e na tu tangata e va via no so e le mele fa pe oi o una ole okay ya o le se lo pasene ya pe al limo for se yo fa stai le pe ia o la te no tu si lo aya o le me to no wa o me lo le mele ole pride po le mele e manatu fa pito fa mai le me ele ia se si alo ese le sa o tangata wa nga sala tangata tasi
no winga mana o mia le whautauta ma loto maulalo o tangata lai fe mei paulo o oele tu ia whaitete te ua ole vai i le nganga le te lolo upu vole le superficial Christian i le tangata manato ia o mo runga lona so i fu vale nga pe ava ia tua vai lo no ia ai e le lolo no fa mo runga na la ua is very close to be a fallen victim too vai nga le ai e tau e tau so no nga sunga pas e tau e tau apa u se istangata ia mau e tau fa mo la ma fa la mo lango le te inga le tua fai le nga benga le ai oni tau fa pe oi so kalo fa se uso di o mau ai ka kaunga e ka ko le nganga le nganga paula ia e lo fai male le suka bine se no sa no e le nga se le ka ko va vai le tu le nga ka ko la vai ka ka ai le lo vai nga ke ko o lo mana tu fa mau nga lo e mana tu o le o le ma to nga lo ya la ke vai va ai le lo nga le o sa no fifa smoteta e lo ngom nei no tangata fatau va le tangata wa vala au ile tu at fai se nga lo no listo e ke le walu la o e fa pe o eu sili o e lo a wa alu ave o le tu tangata le la ve e ke foi la fa na fai a mon motino e nga ki a ho ngi mesa wana no ke lo nga kala ve ikna nga la ve ai o e dia ripe ko foi e te ficou no tu na me calesi ma no faftai o te lole la ta tu me ile si vai le ta ta no la vai tu lang o tonu le calesi ma o le ale me tonu fai tonu tala lele ma calesi le tu si ta tu e tu foi u pe lua fa pa me ta tu fai ta foi pe lima si ta tu fai ta fa mo le mole nei foi puna io to su ya to ave ave ma ia fa peo no to fai tu la fono ke riso awa ma na se se na ta ngai ai o pelo ia o ia no na ai te to tasi fa sino la la ruena ona ia te ia leo se me mita ia te ia lava ai leo se tasi awa tasi ma ave la lava ia te lolo ko sifi mai le am talanga Paulo i le tūlanga tangata foi lea le awala tātou te tio lai ma fo ia nei whawhitauri i tangata wasasi le ala o sifi mai nei i tu tonu peo lao te lengo le kare sia i e o loo ia ingia lātou a venga ia ma mea fo loo ma mawhatūre soifuanga i le soifua i le soifua whakarisian o lea se lua whaasoi le vai ngor tātou peso ia e pei o risto inga tangata lea na tusi ele tusi nei la fo e nofo el melea na ele kalsia o tangata polonga pei o mele e pei sale fe au fale nga Paulo ile si o manga ma fo ringo tangata le ave ia o tangata polonga la o tangata ave mai Paulo ia vai o to o le matua ma mafatu al ko ave e ko ke fa vai ai pau ale le mea lilo e ma fa ma tu wel tinga o le fesui o ave ia fesui ia o do ave o no winga ia awole wa ia kwa le kinga inga le sia o le mene e no fa ma viento ina le o ia kopoi la no fa na u kenese 5 sa fa pitonga la no fa ma lianga fe pesufa ilona tali ilo isaka o isaka o le asini o ie ta oto le ba o venga e la ngori tu a inga le fie e amo a venga vo ia tangata tau soa a venga mai wa ai tu o ie le nu le lei lum tu atu lono na ua amo le a venga o tu inga tangata e tau na tu mo le fale le te wilta le tangata o le kale si o tangata e fesui ai e o na fo tangata fai to finga po le ala mo le me ia o wale matua la ma di wale si la ta fa forest al me ma o fesui ai o sui o venga vanga na ile pe wo ye se fete na inga no o man fe pe lima ona le fo ninga mai o sui le tala Paulo o le tangata ia
ia ave ala na ave e faisina ese a tu ulo I mea o ngā ruenga ma mea la sira fia le li o mea le I wha moe ina le tangata te ia ua a fia pe o nei fu i o naso I te ia ua a vea le tangata ma victim o mea whai tangata so la ia I tau so a o tangata o ana ia mea na whai le ma fuan whai mai en whai upe fitu o wana I ulangia o to le ulangia le tua o le mea rua tangata to e sele o isi la te a ma I lona tangata a ua wha persona to ale rofa le tua le o le consequence na o la o men fai ale leila ai te le tua ina le tua ia o avenga ia la suga vine e sau fa so tu la ka le fa tai sunga la voi sau tatu foi tau ina le kusau ma avenga isi avenga ma fa isi avenga mama e voi le avenga fainga lo sui le avenga ki le fainga su e pe o le sala le te tono tatu le so le fainga le sala le si le faia ai ile si tu le tau tala ile apostolo Paulo fainga nga le tu tau so vakas la ngai ke me ke ngalu e o le vai e por nga ka ngi o le ma fala o venga e fainga nga lo ala faiar me lo ko I ale o nga lo e nga lu e fatas ava ia ku o mo mafa kele le ku le ke o lo tuter o lo ko mo le si ko le mo o le nga wenga le tu o le fesu ia I to no nga wenga le tu o le fainga nga e lo mo mafa ku o le venga e amo e tu pa ia ona ku vinge maka pa se ki nga inga le lila o le vanga lila sa nga nga wenga le tu e fa soa fe tu fa o me la le ka o me e pe vo le o na me ta to le son e le mfainga ave au ia le sala le skin pa pa o ka mfainga ave au Yesu amen porque o le singa me wa pe o le winga nga o venga ye o isi venga fa su ya o isi venga le faina o Yesu o faina be te lo le reality o le me tono aia ngata u mai tono le falele o le kalesia e ye uma ave that's one reality o longo dua ele e avenga ese e ma fais ya mama si lo no winga la na mi eta so e ma reality lo to la le we sa no mai e avenga ele ma si so tato fena na o Yesu lava le fa pe me su e o la wa mo mama e mama ya o te lo te tau ya ta to na realize ma tato I lo ma admit o wai o ri te o se ngata e ki nga ngai lo la e mama fatu le ve e lai e pe e dis me ku la se no so do ne well singa ne pe mena ne over to the superficial spirituality le to well like e ista ngata pe fa sai they think they know all they think they have it all yes and malaya le se so ni mawai ia na ta lo tala foi le tangata le sam to la unga mai tala le lima taula mo nga wenga le kalesia ya ele mo le langi me le fava maybe he was carrying all his burdens by himself they said was so long I never hang away it ta u mo fa fo fo tato longa le ma fo nga le o le mama nga mo se si ko mai ar kala le fe tuai o ngo ma fa ke le nga mo se va ku ye che ole kama nga e ki ngai mo se ka wa venga lu kele wa la ta le le kales mai lo kala a ye te mo se o ke fa ye ko ka sir nga fa so ki fa so fa nga 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 mo se nga lu va ka se mo to ida mai tu ai no mo sala e pe vola ka ko ke ni e ya nga sa ngo le skina ka ki nga lo nga le lo mele se fa te tai ala o ka mo fai o ngolo mga ya uangi ko ilalo long tanga te mele a o me nga le fe me ko nga pa lo fa so fe su ya to venga o me ke le lo a o le xirfi wa fe so Maria lo sunga pa yo mele fe ka le ya o mele o ka ko nga a pe se o me vo ke le lo a o ke lo e mo mi lo so ya lo so e fa so ahora nga lo mo me ia e manguia le kalesia la le kalesia le ko kasi tanga o le teamwork o le kalesia fa o mai tanga tanga lo la fa ia o te lo le la tato si tato me e tu va non na fale
le foi upo lima e foi tatou si tatou ai tuar foi upo lima ma le ono fa man mole lava a wai te tasi ma ave lana lava avenga a ole wa o ile upo ia tu fa tu ia me le ma lava ile wa mai sa foi foi fitu fa man mole lava man ba a wone fa a se na o tau e le urangia le tua a wa le me ruina le tangata o le me lava le se ina mai ia o se lu ila le tino se mai ia le la tino le me pala a se lu ila le nganga se mai ia la le nganga o le fa wa sa lo fa pe iva fa mo a woni tatu fa pala ila me le a wa ona po sta wai tatu se mai pe a fai tatu te le fa vai ia si sa no ia wa le la tatu mai fa un tatu le sona le o tatu ava ai i tangata se mana wala tatu fo ia fa fi tauli le vo tatu ava ai tangata u mai ia la tu avenga tonu tau so e tau fo ia na ia tatu le nganga loto mau lalo e te fa pe fo wo le ma fa ia me le ona tau fa le fa so alela wa mai si lapta inga ia mai se ngale la apostolo Paulo ia le ngata la tu te alo lofa wal meleo te va to i pe o le la e le ngata tu te alo lofa ia ila to i te tono fa le tu ale la i mar fa punga le ia o to wala lofa ia o lo o ina o po le tu ia e ise se bu fa so le vai e pe o le fo e me le na fa tu ai fo i Paulo i tangata loto pe a o te talo ia mana tua te ita mana tua la tau lai tu tiu te tau le tua a wai le ia se si e le ia se si vo le e tu fa monga pe le o e le se si feferi ti apo no vinga a o ma lo si le tangata le e fa so pe o fe fe a o ma lo si tangata la o te no le fa ma o ni o le langa ke bisano tangata la e to e fa tu mai na te to e au mai e to e fa ma lo si mai ia tangata le na abutua ia le upu ia te le si me le tau o mai le o le ia nai tala o le ia whenga tua i le o na pifo hilinga mai alwa ai tangata i nā tengi te tala leima ma tangata o le tua pi ula ngia la lantu wawa ai perfecta le li ma wauna le tua n tau whinga mai ngalo ai ngalo ia i lantu o tangata le na o mai le tua mole mo ngalo o ni steimi e fua ina ia tangata ulo ia le ia feita ulanga po le fai fe au i lona mawa fau no io tangata tabai o lona mawa fau o io tangata ilo ma eo aina sawa aina tangata ia perfecta i teimi o le whenga tuai ai paua leo le wahenga o le whenga fau o le tā mai le upule ua le ulangia le tu e le ai ve me vam talanga i o ko wa mi o le lei tangata o le tu wa e le makela inga le meri o tato o le atu no lot o tangata lot ai e ia tangata mana tu mai la ile au fainga lu ele kuoira fa ia o te loe o ba le Peter do Paulo i tai pensa no fo sunga a mesela vai taimi o te vai se o manga le kale se taimi le ele ese there was no structure for le a mea o fai fe au to tongi le ama keeping e la ko tax ma me penga it was solely based on the voluntary donations at tangata va to e lo fai la finga no ma o te lenga ma me fa pe na o te lofo o ifo i te tauna whawai e le mana to lofa tangata e kare si e la finga ruenga a wafo i la e le o se ngā ruenga su e ni tupe mani ta mau a ingo se si ngā ruenga le tu e se asa e si whaiwhi au e e mawasa na mea ngā whai lea le whare tino ai i le whale ngā o te ilo i le vai le whamai e polo vai peo le te tai mei polo mana tu tangata a whai wa o ina o i le upu e kaulanga e mana malama ngai alu la ia ave se me alo fa male ma tangata na o ina o puala o tangata le po male au e sa ili le fina ngalo le tua mo tangata these are the watchmen e va ai le manui o le kalesia mane te le o le ngalo ngale tua ma o te manatu la vala uia
o le ile fe au le fi mai te le lo i do sa linga lo te va ai tu wa le fa me lo le yo Paulo va ai le una ngia le tu ele ai ma stangata e ando su e nga kupe ai o ko me ki nga sau ola mai lo me fa lenga a fa ke investo ola nga ko nga me la langi e fu mai foi lo go e fa pe foi la le so i fu fa lenga a fai ke invest me o mai te ave mole tua malana nga luenga e fu me foi lo so i fu fa lenga ai pe o le me nga lo ko va vai o i men ele o fa ele so i fu fa lenga pe o business ai manga ke le couple invest a lot of money to make money fa pe foi la so i fu fa lenga unfortunately deal ke lo ka le o ke lo ke mingi o mix me e lo for ringa mai ai invest couple e o ko making mo lo la fa lenga it will never happen. It will never happen. You have to spend time with God. Yeah. You have to spend time with spiritual things in order for you to understand and realize like le malolo loko o le ola ma fa mangianga so i fo fa le nga yo pe ola ava ya nga ye me no wale fa me po a fa ya la ke ola fa kingo a ke expect ke o me te mi finga kanga e fa pele ke ma lo si o me te mi finga ta e har ka nga ka mala malamba le me fa le nga e ku mai te mi finga ma kai mi wala nga pa wala nga ke mi sa investing a me fa le nga a me fa le nga le se lu fa la te le ngole mai nga wa ona le tu e pe ia ona tala noa mai e Paulo le su nga tol tu so kalatia o le tangata ia pe a fai ona e fa manuia le tu le tino ele wile wala vo le pe o asole e matua ave o me e fa ona ina but as a result of being saved o la tani le tua e te avatu le mele ele ave ina ia fa to wina i lo fa o tanga pe ina ia lofa mai le tua a o le fua le e te tadi e toi fa tai le tua i le nei fa o tanga o te le loa pe fa fe e wa ele fe to wina stupe lo na ta o la tani la le o le me te fe i le tua e o fia i mal tangata o le tua e matua te me la o le o langa na ele fale na e matua o lo vinga vai ba le ke ta no ale kalesia a fa pela e fa pe uma tangata le kalesia let's say all the people le kalesia le ko kanga kanga lu kanga ka mangui e la le kingo now realize la ko le me sa no matsunga le fia wo all na le la le nga ke so fe a la ko mes so my madam le kalesia so I think this was the secret le como fai Paulo mai e all la makupo le kalesia and the reason why ele nga le kupo le kalesia pe a fai le all of kanga ka le la le nga it's just like that ke lo le waka ko la mai le fai ungo le kale le wa le ko fai Paulo ele nga ka fa sa o mesa ka fai fa sa ya o nga se that all justification by works and justification by the law, but justification by Jesus. The righteousness of Jesus. Yeah. The what may I be practical so if I get some people. I lay la kalesia. You know, you know, for the just imagine the me or just imagine. So we are amazed. Il me fai pe a fai wa Wai lo me tanga Cristiano fa ona ina ma wala to tu fa ta wina fa ona ina ele mo faina le se me tu e la ko ke ko abatu ele tua le me sini mai e va ve fo inga na lu le mano le tu va me fa lo le mano yeah me expand le mano le tu yes e so fa po so ga fi pa me ke va o le tau nunga o mea e lua le kalanga mai fau roi fai fui kako fai kou lulu tino se sele me pala a lulu la le ngam se sele le ola fawa e se sele o inga ngaka ingi ia me fai e tangata tino o mea le nganga e o runga mea le nganga o mea ngai e se se mea e pi foringa me o le siwa e ngawo wawa e tala a Paulo ele avele nga ruanga le tu mo be e fai ka ko fai nga o le riske mi pe i tangata nga lu e pe avele nga ruanga le tu pe o wala e manga o ai
Ale o ke ngia tangata. E pe o kulanga e pe hole o whalongo i tangata me whai o sasa i tangata. Ia, o lisi lea wala e le o le ngalwenga e le tu, o le upu. Ave le upu. O i stei me le avea, ave le upu. Ka ua kule ave le upu e la ngona i tangata. A o lolanga la ngonga e kanaka. Po le are ka un whenka o le mea. E pei alo ko meki le whainga o le mea. Ai ale la ngonga e kanaka le upu le tau atua. Pe lima ka la sa wa mea le ka le si. Me umar ka usangi kurkulu lo lima ka la po le se me. Malo faftai te lole o lo loto le sona. A wa tatu faitau a fo ile na no faitau. Ia ele mala mata to le wingo me fa nganga ni pe tai o le ia te o le vai faftai le do fa so wa le la o fa la tele fo ile le e tulanga le o fa le o le tu po le kare si le a inga le o le tu. O i e te tau no fai ma fa tai te inga ma fa tai mua me o malama i le soifua la vai tangata le tua e taun tātou e kopi mai mea lala le ua umana ta oto ale whaavai o le ngā le tua le whai mai ipo whaaftai au le ua lata lata ina umatu so karatia wa mata tātou wa ile wavala o le pele o le ngā le tua ia paulo o le kare sia o le i oi mata le o le tua o le laua lunga lava ia paulo i manuia maola ola le ngā ale tua o leo tau ma fai le fala talata mai ona ye de temi nei ele tato soifuanga me ta o modern world o te leo tangata ile tulanga fale anga se o ye me foi le ta o pe o le fast food o ye foi fast food fale anga la to o no mo internet ma copy me ya lau e sa foi lau copy me le pai postari sa foi pai postari pa ile su e lo loto ile afionga ale tu o le to e mo so el melanga le ko va ia we ye mele fa mai polo e ke le ulangia le tu e te le ulangia va pegale tu mai there's no way e ma wa ai se fa mo ska ka ngala pa me internet nanga un balanga pa study we have to study the word we have to go deeper and deeper in the word of God spend our time in spirit in me fa le anga me fala nga ile nga maka TV ai mafta sa fela o disi do songa ke le open fa lo disi o disi me mo fa fo mo ina to fo le e fia tup por fala nga o ani me pa lo fsidi le to fsidi o ani si me ke do si le fia e ono tupu ele o la fala nga i to tonu ai o le kalesia o ani fati nonga to fa le kalesia longa ya wa ye telefatino ia e pe hola le fatino ngale ole fasho suena ba se so fatos pa le kalesia ia vai na ia le si vai na taua ole mele talo mana poki amen o tasile ki ma lose ma go xefia por alfa fita o le fanta o le kalesia me tu polola talo mana poki e pia me ngol fa kingo me le torta pio ke mi o seta ma mortka na ku por fa la vele yo so su e kana ka mai po ipo ni e a me or kana ka le kele no kama ai nga me fa mele pa o al me nga ma fo mortka i mo tanga to ino no mo lo te lo no sauta ma yo mo ka ku sau fa ka o ko le tata ma le ka ko pongi ma ka lo me no sa ya le ko ke silfia le tal fa lo fa e le tu nango le nga le tu le hanga le ka ku ka ngo e wale ka sin nga o ku sin yo ka ti o nga le nga pa ile fa ngo le tu i le tama ai nga mon pot e fa ngo ile nga pa i fa nga ai me ya ta to ya ave ka ku me i fa ngo ya o le sia u nga va ya male va nga le meditator nga ka i de va male asile a wala e ma lo si le ola na fale na no le lo va no fo o lo mo le e ma o ke play minga lis nga le si le me le nga vai o le alo lo kai me ke cha cha ma play kan ai u lo la va le mo vo con ka pure so e ma e manga kwa o e ia nga le ia nga i lo fia o ke ma vo fo lis nga
Whawhai a sia ula. Okay. E lau disi le i la wha lau kunga whatule se i sunga tatu te tai mo le sau nong whai. Tatu le son. O disi mamangalo. Ke leo ka ngaka e lai o ngā kupu ke leo mea mai kaula malama i le si usu. Ke li whamangalo alo usu po le halawa se mea se alo usu ia ki. Oi, kaunga tupu le langa whananga o tātou tang whamangalo. Nā siasi, le si mo le siasi. A siasi si a inga o lo iese ngasi. Kusa pe le loko o lua. Ai mantua o le whale leo le tua. O ta tauna tangia tia oile. Le amio ke viso. A siasi a inga o lo iese ngasi. A siasi whal pui. A siasi whal mai. Ta talo mo stangata o lo iese mana o ngā whaaptoa. Ia, ai al mena o kuka mo se tangata kuka sa tau maftanga ave mas tangata mas ainga o lutu a o ia po se foi tangata matua o nu o isina me e te tauna ta nge tato tangata kirsian so soani pol kalame ta maiti e pol kalame fenda to so soani fa ya onga e fo fuolo te ia mo so soani ise ainga o lima vai mai o nu una te ia o me o te lo vai tangata tātou ele te tonu tātou i le amio le lei just amio le lei a tātou tātou i le amio le lei e fua mai ona ua whanau fawina tangata o te ilo lava lai a mna o tupu le so i fua whale anganga le you have to patino me ia o umasa o ia i kore kako whaso a le la atu i tua songa mo ni lo sono ang whai ia ma whai umai le songa e tai tātou statu talu Se eu whawhai ua ka wol melo le amio ni wala no leo mai kongo le tako le sopa. Le ili mele tau tula fono kariso. Le upai la tula fono kariso. O ngā fifi mai, le melo le alofa. E le samata amio le le alofa. O le sila wawa inga i le tatu le sopa. Pe o ngā whamu. E le ise o le sila a venga mamafa tangata. O le mele o longo le whaamanga loa me stingata. I tasi o tusi do whaitau, e mai a whaamanga loa tangata wasa o loto. O maa me o mai kia vea. O le sila pāpungi. E kusa pe e whaulinga mai o tangata loto. A i le whaamanga loa ngā kare kei ka. O le sila pāpungi te rea lue langi mara o le whao. O si au le karangoa ko kāua nei. O le amio. Ve whaftai le tua mo le songa li I tātou tano. O le tua tāua, o le si mea e whaupopo I rua risia na o mai. O le mea leo le whaamarusia o leo langa I le ai. O te langolango ina lava tau mo whainga le māno le au whafo. Tau mo whainga e ta pui tūpulanga o le tūma. Mai fuala au whasai. O le ngā wenga whai whaatasi e tātou pe on whamaila ngā upo wha Afrika. It takes the whole village to raise a child. O le a whaapele nei mato e whaamarusia leo langa I le ai. Pau leo le awala tātou te mwhai ai. E se ale tūpulanga lea o le mea fo ile e lu I taunga ia mātou le au whainga luana. E se ale nei tūpulanga manatua. O leo wa te e se ale Generation X. O leo kako I Generation Y. Said lo, wai le babe te le rote. O le Generation Y la le nei. Pau wa le mea la ko ke fisidia. Why? E ta tauna na I se tali ale tana le nei. E ta tauna iai se tali ale tana le nei le generation le wa iai. O Amerika sa mo le taimi le nei. La mea laina whaasama le anga fuala. E ta tauna tali le kalesia. Tali le tana le nei. I mea uma ia. O le si mea taua. O le fellowship. Fellowship o le menfering for. O le breaking of the bread. O le o iste ngata familia le anga mele o tona mana tua o tau saminga e fitua iso Israel o office mo finga ai ruinga e ye le fellowship o iste me manatu a sewa o matitima but be as se na le mochi ai a fai le motivate develop ai le fellowship o ina le ye le me dinore o le tana le fa ma sia ia o me uma ia wa ia o le tatou samadinga a le me taua so le tele o iskelsiano tate va ai lai le kale sietala le alfa u le tele tapo ele ia le joy of salvation that we are saved tate fia tate ori o fa online na fu tato no winga afa i le tala le fa mai le stanga te tustava
the gospel is not only the good news, but it's the best news. For the sili ale, whamanuia mai le tua i tātou tanoanga neias. Ole a whai tātou tatalo le tua mātou mālilia i lo whetalai mai. Amen. Ne a reto ola na saunia ma tāpena iou au. E tau ma mawhai iou tangata o malafa. Po o ai ale tangata e vai ma le amana ia o. A o longo lofa tū no le tana le lei. E au fia ai tangata o. Wa o le sini au tū le Yesu o longo fio mai le larola. E sa ili ma whaola le o le no. Whamanuia i le kalesia. Ia veo le whane o le rofa. E va ai le rofa muti vale ma le rofa tū no no fio. Mātou ti atu nisi o lo mai moa whaafonga mai. A o iai ni o lātou ti ngā mani o lātou mana o ngā. Ia o atu iai le sua malia o le tala le nei. I le wha o la tanga na e saunia mo i mātou. Manuia lau whanau uma o lo mātou awai. I le nei por kalame ma nei su esu eno. Whaafdai lo whaafonga mai. Mātou te talo maole atu. E alai lo sua whipele Yesu. Amen. Ya fa mo sa fa mo ni no ele nei fa so ma to fie sa fa so to ma ona le tua mai mo moni le ngol fa tai mo fa ma lo fa tai tu le sunga pastor Willie mo le taimi fa tai tele mo fa so me so sia e na fa so mai le sunga pastor Willie fa tai tele lo ia fa mo ni pe le tua yo lo faiva mo tiu lo fi tai tu ngai ia wale nga nga le tua mo ta to fa fonga fa ye se fisili po se langa e te fia manino atili ai le whasoa. Aua ne i e le wala au mai i le numera o le ono i vaiva. Whātoru tolu walu, numera ono i vaiva, whātoru tolu walu. Ai mole te minei whāsoifua ina ma ia manuia.